Di program to no hinke finally ani semester exam pai ke miao hinke nai dekhne color ang semon color asnai thujagli an bakhan mote asa jingli hai puno se dekha ke puno din ang color ya ko tabuno first time hinke ang kini Delhi thang na nai tongo ke Delhi ni simi tek jaga thanai khana hingake nogai tongmana na ang tabu salia aro thangai na kono shubana check in khaibaya kunai tabo khunke saka sok paikya sini gate number 5 ko and tabo nashing tongo sini 2:45 day flight Delhi wa tabo ko pastam ko tabo 1:20 baji tongo nati na sok paikya so na tabo aso bai tabo flight paikya ang tabo than nai tongo finally itu langsung kayaknya mati sukai dong mona nih pull the loose end to open lift the buckle keep your seatbelt fastened at all times in case of low cabin pressure oxygen mask finally land ang baik-baik Delhi airport bisino kasang kagisa ro kisa wati bo khai tongo tabo khe ola bo khai bani khai tongo na singja Astung ya belum? Shop lagi kita sentuh kayak kaza. Oke, tamu hotel lo thana naik tamu. Hotel lo thang deh, cari kok kisah aku nah naik tamu. Hotel lo shop lagi ya. Oke, tamu kira kamu ke sini Delhi nih room. Hotel room ta abu kisa sa fresh of gangai breed of change khebe apne tabu kisa mall thana tongo oro kayakta shopping klai kana ga sampongo Dubai thana
motorcycle. Awas pun kayak aku. Already say dong. Mana ba? So manirok paya kunai tabuk hotel desa ifin tong ha because na early morning flight tong la nega ke dati pasana nango tabuk khajan kisa rest flight no singati no khana fungo 4টা 5টা রকম মা afron hotel sampai lagi ya hotel sampai aku nuseng main rok saya aku fresh rok sampai ya inke tabuk thusinai because khana jati no flight tong la kita sama thang jau nai kawan pagi 4 ঘন্টা sama tuan sana sang pai 5টা রকম পাশে থানা নি so good night this is next vlog on royal malefine bye